add-on internet tu mahal dia bukan main. Okay Nabil, kalau kat Malaysia ni telco apa yang Nabil rasa paling best lah? Oh, paling best Selcom kot. Tapi kalau pergi umrah kan, apa gagak apa line yang okey lah kalau kita nak pakai SIM card roaming ke atau eSIM ke, kan ada banyak pilihan. Bagus. Ini penting juga ni untuk jemaah-jemaah umrah yang bakal terbang kan. Jadi kalau nak kata perbezaan antara roaming ke SIM card ke, kita tengok kepada kegunaan. Kalau kegunaan contoh lebih kepada warga emas yang cukup sekadar dapat call, dapat internet, okey lah untuk kita beli SIM card Saudi. Tapi kalau kegunaannya macam contoh kita perlu banyak video call WhatsApp dengan keluarga di Malaysia, ataupun ada kegunaan untuk internet yang besar, perlulah ambil roaming ataupun pocket wifi. Sebab apa kalau Nabi nak tahu? Sebab kalau dekat Mekah ni ataupun dekat Saudi, dia punya charge add-on internet tu mahal dia bukan main. Berapa tu mahal? Itu kalau ingat, kalau kat Malaysia 1 gig mungkin RM1, sana 1 gig pun dah 20-30 rial. Tak 1 gig tak boleh. Memang tak boleh. Scroll TikTok sikit ni dah habis.